Dragi moji alieni, živijo, pozdravljeni nazaj. Danes govorimo o glitchih, zvezdnikov. Nekaj podobnega sem enkrat že govorila. V bistvu na mojem kanalu obstaja že cel video o MK Ultra, ampak se mi zdi, da je to en izmed mojih videov, ki sem jih nerealno zakomplicirala, pa nič dobrega povedala, čisto iskreno. Tako da zdaj še enkrat na hitro obnovim, kaj je MK Ultra, ki je zelo pomembna za ta video. Projekt MK Ultra ni skrivnost, je dejstvo, ki se je dogajalo okrog 1950, ali se je takrat nekako začelo, s strani CIA. Dejansko je bil to projekt za nadzor uma in raziskovanje na tem področju, kako nadzirati Delovali so pa to ne samo z mamili, ampak tudi uporabo elektronskih signalov za spreminjanje delovanja uma, kar je več kot fucked up, upam, da mi ni treba razlagati. Torej, ni nekaj, kar ugibamo, ni teorija zarote, je nekaj, kar se je zgodilo. Dokazana prek tega je bila ena smrt nekega dr. Olsona, dokazano je, da so to delali na vseh, na pomembnih, na nepomembnih, na državljanih, na ljudeh, ki tega niso vedeli. Velikokrat je bilo to tudi poskušanje nekaj z LSD-jem, ki vemo, da je ful zmešana droga, tako ni to za vsakega. To je pa itak še milijone teorij zarot, ker je veliko dokazov izkritih, prikritih, zbrisanih, ker pač Kdor to prej ni vedel, zdaj saj veste, zakaj se pojavlja, ko pride do zvezdnikov, vedno ta ideja, a je on nadzorovan, a je to nekaj odzad, a je sprogramiran. Ti videe danes bojo to, ne moram reči dokazovali, ker ne moram reči, da to obstaja, lahko pa rečem pokoljane, ker marsikaj ni niti približno normalno. Najlažje je vedno reči, da je to droga, da so zdrogirani, velikokrat tudi tako zgleda, ampak velikokrat pa zgleda tako legitimno glitch, pravno, da se človeka takole ostavi in zmrzne, jaz res težko sprejmem, da je to lahko samo ena droga, ker droge velikokrat niso tako, da te čisto totalno space out iz zone out v smislu, da dobesedno zmrzneš. I don't know, boste od spod pokomentirali, boste povedali. Gremo kar direkt na primere. Vemo, da se non-stop orientiramo, obračamo na zvezdnike, naši idoli so sploh za mlajše. In če to nekdo nad njimi kontrolira že neke založbe, kdorkoli že nad založbo in tako naprej, bo želel imeti to pod kontrolo, bo želel, da oni delajo, kar on hoče, da povejo, kar hoče, in če gre kaj narobe, če kakšen moment, kako mu ne ustreza, bojo pač stisnili ta signal, ustav se, stop, shut the fuck up. A veste, kaj vse je zelo simpel logika, tako da gremo primere, pa boste sami videli, kaj mislite. Gledamo črnca na levo. That's exactly how you have to have a certain amount of distance between the bodies in your high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll, and as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. Brez premika, a štekate, kaj hočem reči. Ena stvar je, da si imel čuden, ena stvar je, da se zamisliš, to je dobesedno zmrzneno, to je pravno. Pač, kva? Spet imamo nekoga, ki bo skrajno levo na posnetku, pa poglejmo, kaj hudiča to je. Talent show. You are talented. I give you a lot of credit on that. A lot of credit. You're very talented. I mean, I'm not a karaoke guy like me, but you can ask. You know they call me O'Brown Eyes, right? As a matter of fact, you both have experience singing New York, New York. His was at the Slam Dunk contest. Isti sistem, brez premika odprta usta. Zakaj je vedno isto? Klemen, zakaj je identična reakcija? Gremo dalje. Spet isto, odprta usta in zmrzne. It's been a heck of a ride, to be honest. I really can't complain. Dobesedno se ne premika, kot da bi ga en izključil in reprogramiral. I found out I was injured and I had to surgery again. Noben se tako ne zasana na freaking konferenci. Zmrzna But at the end of the day, slika. I have amazing teammates. Guys like Trayvon, everybody on this team, they Naslednja stvar je Adam Gertz, če se ne motim, je isto neka konferenca. Zdaj spremljajte oči, ker to je. Late night FaceTime Temu se ne bo rekli, da je zmrzno ali nekaj, ampak bolj, It's always fun when you kind of think it might be the call and so, okay. it's not. I know my family was
eager for me to get out of the house for sure. I'd like to thank my wife Jennifer, my 3 kids. Right here in the middle. For Christopher Joe Rivera, Sporting News. What specifically about Adams, you mentioned the roadmap to success, what specifically aligned with what you guys want to do and what you guys envision? To gre v nedogled. Je pa to primer, ki se res pogosto reče droge. Droge so, kaj se vem, kokain, speed, neki, da ne mu pere. Kvaj začni res? Gremo naprej, imamo, je to rapera, kvaj že je. Gledam, to je intervju in kaj se zgodi? On je še zelo navtan. On kar gleda nekam. In to gre v nedogled. In tako je še v žaru, pa nič. Fuck. Evo, he's back. Na naslednjem mestu imamo bivšo astronautko, ki je dajala intervju. Tale se mi pa zdi res pomembna in probite dojeti, kaj vam govorim. Ona je začela na eni točki govoriti o encounterju z UFO-jem, z NLP-jem, začela je omenjati vesoljce, začela je omenjati, da se je nekaj v tem smislu zgodilo in preden bi šla lahko v detajle, se je zgodilo to, kar se zgodi na posnetku. When I finally got to go out the door, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I To je res za razmisliti. Take stvari se mi zdi mečka naivno, da se ful hitro tresemo ideje, da je mogoče je kaj za tem, ne? Ne pravim, da je, ampak... Tole mislim, da so William Ace ali nekaj takega in so jo probali intervjuvati do misli, da bo zmagala, ampak nekaj gre narobe. Ok, malo je creepy, kaj mi deluje, kakor da je bila, da je zdaj zaigrala šov kao. Oh my god, nis mi pusto odgovarjati. I don't know, kaj vi mislite? Naprej imamo še malo Gaga, Lady Gaga, ki pri njej se je tole večkrat pojavil in tale primer tudi mi je, ko sem prvi čula, sem nobeno lifeu mi več ne bo rekel, da nič ni na tem. Oh my god. Gaga, you look so good. Oh my god. Oh Jesus Christ. Oh my god. Oh Jesus Christ. No, to pa je počasna hoja. You break my heart. Take my body and don't stop it going. Oh Jesus Christ. In ja, ta hoja gre dobesedno na tak način, vse do kombija in v kombi. Gaga, please. Gaga, please. Jaz sem izpostavila na tej točki, da ko gledajo varnostnike, se jim vidi, da so zelo zmedeni in da ni to ok, ker se ful spogledujejo. Zanimivo mi je, ker so ljudje složno verjeli, da je vse ok in so jo ful hypali. In potem si pogledajte še ta video, ko se ta hoja in premikanje nadaljuje noter v kombi. Trdi, da je to fibromyalgia, kronična bolečina, nek condition, ki ji povzroča to, da težko govori, kaj šele, da se premika. In pa še na zadnjem mestu ena dokaj slavna, bi jaz rekla, ker je od Cardi B, to sem po moje že kazala takrat v videih, že kdaj pa kdaj, v glavnem in ja, poglejte. Nervous, a little bit overwhelmed. I feel a little
sure look great, and you're amazing. And just from woman to woman, from hip hop. Težko verjamem, da so vse samo droge in nočem trditi, da ne more biti nič na tem, da ni nekaj vzad, da če je MK Ultra dejansko obstajal kot projekt, zakaj? Zakaj smo zdaj tako prepričani, da nič ni na tem, ker kako boš drugače kontroliral zaveznika, tako kot mogoče zdaj Britney Spears, ki je imela dejansko konzervativship, ampak je preveč, da boš vse tako kontroliral, tako da meni se ne bi zelo točno, da obstaja ali podkupnina z denarjem, ali nek satanizem, pa obredi, pa ne vem kaj, ker ti grozijo, da boš umrl, ali pa da ti dajo ene signale v možgane in dejansko ne moreš delati, kar želiš, tako da. Upam, da ste malo razmislili, malo pokomentirali, malo povedali, kaj mislite. Jaz zaenkrat šibam še naprej snemat. Zdaj grem, pridnimo te Elena, mama vas rada, aj čau, bye, bye.